Sipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Enhla nasezantsi empumalanga nasentshonalanga kumhlaba wonke jikelele sibingelela kakhulu sanibonani molweni Dumelang Bonjoti Madekwane di Masheroni yendani bingelelwa ishidi lemhlophe MC Pholobasi bathi ufuze ufulela umashiya amahlangatha azoshumayela upropaganda yasabeko sigxivize singasuki urapperapa ngowarapelo lovento umza uqede balewa bonke babuya babuza abantu mapholo bakwenze njani wagadla ngenduku singayiphethe ngabatshela ngathi umthambo wegazi lento umzanga kini sayifuna ukuzolahla ubeetroot emashidi namhlopha kithi kodulela umfuka qhula maqhulane intombi yaqhula emzini yabaleka nepitot lengane ake ngibingelele kwabadala nabancane ngibingelele kwabamhlophe nabamnyama ngibingelele kwabakhona la eningizimu Afrika nabaphesheya kwezilwandle emazweni wonke ngokuhlukana kwawo Afrika yonke sanibonani siyabingelela kakhulu mhlamba ke umuntu akathi mayengena akubonge nje ukuthi athole ithuba elingqayizivele nelifana naleli lokukhulumisana nodokotela omkhulu udokotela wabantu udokotela owaziwayo kakhulu ngamagalelo ahlukahlukene iningi labantu nje esikhuluma ukuthi linamabandla ngabasindisiwe noma amabandla asezayoni ekuthiwa bayaprofita noma bayaprofeta bayamazi lo dokotela isikakhulu kakhulu ngento ethinta amajaji kungagcini lapho unomlando kakhulu ekulapheni ezintweni ke ezifana nezimo ezahlukahlukene isikakhulukazi ezintweni ezithinta inhlanhla abantu abaningi asebebuya khona bathi siyamazi udokotela uDr Lukhele. Dr Lukhele asikwamukele bukhoma on our YouTube channel uSiyaviva TV1 siphinde sikwamukele futhi bukhoma on our YouTube on our TikTok channel uTikTok wethu ke ubizwa ngawo uSiyaviva TV1. Lami igama ngoMC Pholobasi uyithule kubantu ubabingelele eningizimu Afrika. Oh MC Pholoba uSiyaviva TV1 TikTok YouTube kubantu bonke ehlala sezantsi impumalanga ningizimu nyakatho ishonalanga mpona nomhlaba khuluma ku Dr Lukhele unumber 27 awusali ku 27 mawuthi Dr Lukhele ungakushiyi ukuthi 27 dokotela mkhulu uthula uzame uthula azame no ngiyaphila kakhulu ngenyanga yesintu umelaphi wendabuko kodwa akakufihliwe ukuthi ngumthandazi ngoba yona into engaqala ngayo leyo yona nto futhi liyangikhuphula kwavela abantu abadala kwangila ngiphothula khona izimo zogedla kwangila kuphuma khona ke ubunyanga njengoba sengaba udokotela lapha kakhulu ngokwesintu amathambo siyawachitha umhlahlo siyawushaya bese sekuba ukusefa ngomoya ngokuthandaza ngokubiyona so abantu ke sizithi bangadideki makuthola ukuthi awungithola ifoni ngithiwa ngisesontweni ngingakuthuzi ngisesontweni ukuthi ngisesifuthweni ngingakuthusi ukuthi ngisolwandle kungakwethusi ngoba izinto engisebenza ngazo zonke azinqaba ulwandle azinqaba impophoma azinqaba futhi ukuzila ubamba ibhandu yentabeni uthandazi so nempepho yona esilidayo konke Mapholoba so abanye bathi uthula uzama abanye bathi hayi umafavuke njengedangabala abanye bathi number 27 cha dokotela asibonge ukuthi ube kanye nathi la ku Siyaviva TV1 medi iminyaka siyibambile iningi labantu lizokhumbula wenza izimanga uma kiwa ke einhloleni thiwa ke uhlolela abantu ubugijima kakhulu sigcwele istudio sithenqi kodwa ugijime njengomfana omncane ekusho ukuthi wagijima Lukhele wangitshena zonke indaba zami dokotela Lukhele ake sikhulume nomuntu wesifazane osephonsa ithawula emendweni wakhe okhala ngokuthi ke ubona izinto zakhe zingalungi kunomuntu othile ommele okuyena okhwifa indoda yakhe noma indoda yakhe izwakala ebusuku lokho ibiza igama lomuntu wesifazane nje othile wena wabona umuntu ehema mayelele uyasola ukuthi konke lokhu okungamahambeli kahle kungenxa yalomuntu wesifazane ezwa eqagula umyeni wakhe ebusuku umuntu wesifazane Mapholoba lesingakusho imfihlo yomendo kuwesifazane kuyiphutha makazo umuntu aye emendweni noma ashade noma isintu noma isilungu indlela agane ngakhona kufuna isihlahla somgano bese kuba usima naye kube ngumkhaya lezi zinto ezintathu lezi uyafuna ukuthi ahlanzwe ngazo noma kube khona into akhelwa yona ngalezi zihlahla lezi
imfihlo yenyanga ukuthi usebenzisa impande zalezi zinto engishoko noma ngamaxolo akhona noma izimbewu zakhona kodwa uyafuneka usima naye kufuna ukuthi noma ngabe kuthiwa indoda yakho iqonyiwe noma ngabe indoda yakho isikhuphuke ngezinga lempilo mhlawumbe ya rich yanemali mhlambe siyadideka seyiqonywa kakhulu sehamba ama club noma kuthiwa isiphi isimo eshintsha indoda ngoba indoda ma yakhuphuka empilweni inakho ukushintsha bese sithola upartner omunye hantu yabona so kufuna ukuthi wena mawusukhona emendweni wakho lesihlahla ukuthiwa usima naye kube isihlahla osetshenzwa ngaso kakhulu nomgani ube khona owesilisa noma owesifazane ukuthi kakhulu ngoba ukhuluma ngowesifazane kuyafuna ukuthi umgani usima naye ube khona ekusetshenzweni kwakhe ukuze ukuthi uma ngabe lo wesilisa uthola uthando olusha wadliswa noma edlisiwe lo sima naye lo wesifazane emshadweni asetshenzwe ngawo ukuthi noma ngabe kuthi indoda isizama ukuthi ithathe isithembu phezulu kwalo nkosikazi osuke khona ufuna ukuthi insebenzo yalo wesifazane osemshadweni zibe khona izihlahla ukuthiwa usima naye usima naye yona into lena noma ngabe kuthiwa umndeni mhlambe kuqatshene noma kuthiwa mhlambe umndeni buvela ungamfundi wesifazane kodwa makanosima naye noma kuthiwa kusuka ukukhuluma noma ngabe kuthiwa kuyakhomberishwa makasebenzisa lento kuthiwa usima naye bonke abantu baba ngakuye lo wesifazane kuthiwa noma phela ubafo mhlambe sefuna ukuthatha umfazi wesibili kodwa phela umakhodo omdala akangamlahli so ukuze ukuthi ungalahlwa kufuna ukuthi uthola ukusetshenzwa ngosima naye sona sihlahla lesi esafundiswa sona sikhuliswe ebunyangeni ukuthi usima naye uma umuntu eyogana noma umuntu eserious ngomuntu athandana naye akabe nosima naye. Kuyintokozo enkulu Dokotela uLukhele ukuthi ushare nathi ulwazi olumqoka kangaka. Ngiyababona nabanye abalaphi bendabuko bayangena la bayabukela. Shothi kuyintokozo nje ukukubona. Ngale kwalokho ngiyababona futhi nabanye abantu bayangena. Ingakho kwesiqoqozela ukuthi kuloyo naloyo ongenayo siyacela ukuthi ke alike, asiphe nje ama like bemaningana ukukhomba ukuthi umona into engekho futhi nokukhomba nje ukuthi ukanye nathi ngalesi sikhathi. Uya like, uya comment, uya subscribe, uya share ulike nje noma ke impela ke nga 100 uwedwa ungakunqeni ukulike. Siyabonga kakhulu kubantu abasibukela on our YouTube channel uSiyaviva TV1 nakulabo abasibukela bukhoma on our TikTok channel. Hleli noDokotela ke uLukhele, uDokotela ke usebenza ngamakhambi esintu isikakhulu kule game ugxile endaweni abantu abaningi abamazela nakuyona eGoli. Dokotela ake sipha abantu isuka nje inamba zakho bese siphinde futhi siba direct ukuthi wena utholakala kuphi manje sihlabele phambili ngeinkulumo esobe siyikhuluma osukwini namhlanje. Angithanda uFacebook bapholoba ukuthi abantu bathi DR Lukhele number 27 bangakhohlwa 27 inamba 073 923 7589 inamba yocingo leyo abafonela kuyona futhi ya WhatsAppeleka kakhulu. eGoli ngisendaweni eyodwa labi bavele bajayele ukuthi bangithole khona ngoba ngishintsha iGoli ngisebenza endaweni eyodwa lapha eKakle Home eMklongo Morani Street yila ngitholakala khona endaweni yaseGoli sihlolela khona selaphela khona kunomfulo khona esisebenzisako lapha kodwa yabantu umfulo waseGoli kodwa sibafaka khona kunjalo. Dokotela omkhulu ngiyambona lana angamusha ke ngithi kuma ukubasho kwamanje kodwa ngiyababona bafaka neni imibuzo nganiza kwethu nifisa ukuyibuza kuDokotela njengoba sibukhoma njengamanje we are live une chance yonke yokuthi ke ufake ke owakho ke umbuzo njengalesi sikhathi ke samanye bese siyacela kulabo abasifonela ke beme ukusifonela sizolenza uhlelo olunjalo uDokotela mayibuya lapho khona nizofaka khona ingcingo ningene nikhulume naye anihlolela kwenze konke kodwa kwamanje ikakhulu uDokotela uLukhele uzotshela abantu ukuthi kuphi nendawo usebenza ngaluphi uhlobo. Uthe uzosibizela inombolo Dokotela ethi 073 923 7589. Uya like, uya share, uya commenta sihleli noDokotela uLukhele. Dokotela uLukhele ake uhlaziyele namhlanje yini amajaji usebenza kanjani ngawo yini umsebenzi wawo? Abajaji umuthi abantu abaningi sibazama ukuchaza kodwa into enamandla injengesipoki kodwa masithi isipoki umuntu uswaqabanga amathamba abantu akusiwa amathamba abantu izilwane lezi ezinkulu kalula nje iBig 5 kodwa usuke ikhandelwe isimo sokubhekene naso yinto lena yokuvuna inhlanhla ngenkani kumuntu okuthiwe makuhlolwa
kwaqaqa ukuthi ubulewe emndenini noma ushaywa ngumuntu oyisihlobo sakhe noma kwaqaqa ukuthi ujikelwe ngabantu bebekade bemlapha ngoba khona umuntu uthola ukuthi uyalashwa noma mhlambe wathwasa waxabana negobela lakhe noma mhlambe waxabana nenyanga yakhe noma mhlambe uthola ukuthi kwakhandwa lento yobukhosana ekhaya uthola ukuthi kunomuntu oloke efuna ukuncengwa akafuna ukushisela impepho ubani umcimbi uqondile nobani ufuna lokho encengwa kwasha kwacima makwabopha inhliziyo yena uyancengwa la ekhaya kuthiwa emuqabane nabani izinto zakho zizobheda unamazwi afungayo nomlimi lwakhe lubi so amajaji ke swasebenzisa kumuntu osuke efungele waboshelwa noma mhlambe ukhulele emphakathini othola ukuthi kunomuntu othwele oqindezelayo uhungula yonke indawo akuphumelele umuntu kunomuntu oyedwa lokho ephumelele ushaya inhlanta zabantu sisebenza ngamajaji kakhulu mangithi ke amajaji ke ngiyawachaza ukuthi into enjani amathambo ezilwane esuke egayiwe zavuswa kwafaka amaphakama kwafaka onhlanhla emhlapho nomphumeleli safaka namakhayisani nesambulo into lethi masikhandile iumoya oyimele obudlozi bokuzakhela inamagobongo ayo iyaphahlelwa ihambe futhi ivuselelwe iyakwazi ukufika esikhuchini iyakwazi ukufika ophondweni uyakwazi futhi ukwenza isigaba ibhodlela lakhona uyakwazi futhi nokuyenza ibe sisekelo egcekeni mhlawumbe uyimbele phansi kube nesikhathi lakhona mhlawumbe makuthiwa unesihlahla la egcekeni futhi iyakhelwe egcekeni bese ifungiswa ngamakhandlela embalethile mhlawumbe ehlukene kathathu ozothi molayitha endlini emsamo kuconnecteka namakhandlela sube sowatshale phansi namaqanda ngoba sisebenza kakhulu ngamaqanda into ekwazi ukuthi yande asilisebenzisa igazi ngoba amajaji akwazi ukusebenza ngeqanda into engakaze ibe negazi kodwa ke siyakwazi ukusebenza nangenkukhu imbuzi isiklaphu siyefika enkomeni so inesigaba zakhona lento bese kuba khona ke la khona sibakhela khona amajaji azoxhumaniseka ngolwandle ulwandle siyakufundisa ukuthi uya kulona makunjani awuyi kulona uma kunjani njengoba nje kuza lezi insuku lezi zokujabula abantu esabenzela inhlanhla emisilo ngamajaji axhunyaniswa ngolwandle uyawona before kuqwala abantu uhlehle mabayobhuza abantu lapho olwandle befika wena awuyi nengane zakho aziyi ngoba kunosiko lo la ekhaya olwenziwe olwandle oluphethwe ngamajaji ukhona ke namajaji asebenza ngempophomo impophomo mangabe usetshenziswa ngamajaji axhunyanisele impophomo umthetho uthi kufuna ufike kuqala engakangena abantu wafika sekhona abantu ufuna ujikibele emuva ngoba kufuneka lamanzi wangene sekathintwa abanye abantu ngoba wena usebenza ngamajaji lo mfula usungo wakho kodwa ke abantu beyingenela bengena bedunga wena kufuna ufike uhlehle kufuna ufike wena qali kuze lento lesiyenzilela ukwazi ukuyibona ngoba kunendlela ukuthi uyibone wona lento lesayishiya la kulomfula number 2 uyatshela ukuthi umfula othile nothile uyawungena umfula othile nothile awungeni njengomfula othola ukuthi unala uhlangana khona noma unala uhlukana khona bese kuba imfula lezi eduze kweinkampani ezinkulu othola ukuthi kubuye kudedelwe amakhemikhali alahlwe khona namaphempers yonke lento le asufuna umfula njalo sifuna umfula thini owaziyo ukuthi usuka mhlambe endaweni ethile uhlobile waya noma wangqola kwelikude kodwa la usuka ngakhona sisebenzela usuka ngakhona ngoba kuye kufuneka nendawana esuka isiphethu la amanzi asuka khona so amajaji ke into enjalo iyahluka kuyizizwe kodwa kuumuntu ocishe ufanane kodwa kushiyana ukuthi kuleader silwane bani amajaji alithwa kakhulu iBig 5 nje mangithi B5 ilanguage elula ekwenza ukuthi uqonde ukuthi yini amajaji kodwa akusona isipoki esinabantu awekho amathamba abantu lento esikhuluma ngayo ilwane kodwa ezigayo ezavuswa zaphakanyiswa zafaka izambulo namakhanyisana yini enhle ngoba usuwachazile eyenziwa yiwo kumuntu osuke sefike kalukhele wanikezwa noma wenzelwa amajaji lo muntu ebengayena osomabhizinisi noma ebeyosomabhizinisi lo muntu ebengakholwa noma ebekholwa ekhonza ngamanye amazwi lo muntu akasebenzi noma uyasebenza ngifuna ukuthi usibekele hlangothi zonke ukuthi lo engamsiza entweni ukuthi bonke balambile bafuna imali bonke bafuna izikhundla bonke bafuna impumelelo ake usicathulise ukuthi okay usufikile kalukhele wenzelwa amajaji wena uzokhala ngento ukuthi siyakuthembisa ukuthi entweni ukuthi azokwazi ukukulekelela ngiwathanda into yodabapholoba noma abe kuthiwa awuyona inkosana kini
mhlawumbe kunomuntu lokencengwa noma abazala unabo liyandi ikwazi ukuthi ikumelele ngoba ingumsamo omuhle wokuzakhela engenali ithambo lomuntu abantu uyayizwa lento engishoyo yes ikusiza noma ukuthuhla lemqashweni noma mhlawumbe abazala ubazi noma ikhaya lakini selaphela noma mhlawumbe uzalule la lokushini emafami abazali bakho bahamba kudala usuphelile njengala eThekwini noma usegoli for good noma uzwa kuthiwa sidabuke enquthu uyabona okay so liyathi umsamo wokuzakhela kodwa kufuna ugcina imithetho yayo unyaka nonyaka so yinhle lapho ukuthi noma ukuthuhla le quotation noma ukuthuhla lekhwele ukuthi izokukhuphula uzoshiye khwele uyabona kodwa ke manje yona imnandi ngoba iubaba nomama asikho isikhathi sokuthi kuzofuna ukuthi noma kuthiwa mhlawumbe ubhuti omdala othenjiwe emndenini okuyona shisa impepho kuzinto ikhanye noma umalume kubhalanswe ngayo noma ebheda kufuna ukuthi uhloniphe ngoba uncenga ukuthi makwadini izinto zakho zizobheda uma usunamajaji awumncengi lo yamuntu dokotela uselapho ngifuna sigcizelele le ndoda inkulu lenkulumo oyikhuluma manje ngifuna ukuhlala nangendlela ezokwenza ukuthi ngiyithole kahle uthi wena kubantu bonke asebekhathele ukuthi lokho ekuthiwa imsamo yabo ingcolile fanele ubuyise ubani kukuthi kukuthi noma umalume uyisidakwa akafuna ukushisa impepho noma mhlawumbe uyisicwicwicwi akafuna ukushisa impepho noma wena uncikiselelwa ukuthi ngomalume wakho la noma phela wena wafika noma wakho la uthi umuntu ongafuna ukulokho ehamba ecela komunye umuntu ukukhothama othi yena ufuna ukuphila impilo yaphambili yes akeze kuwena uzomnika amajaji ngizomnika amajaji mina umuntu uma kuthiwa intandane awazi baba awazi mama ukhule usonta amasiko kina bawagcini mhlambe basindisiwe kodwa ufuna ukuthi lezi zinto zesintu zikusize amajaji wona ukhiye ngoba into eyisithixo lokwazi ukuxoxa nayo ikusize ikumelele futhi uyikhulumise ikwazi ukuphendula amajaji wona ukhiye kakhulu ngoba phela le ndicishe bemoya kodwa nezizwe ngoba nezizwe moyithumile ziyakhuluma so lokho ekungamajaji kungumsamo ophelele nethi kufuna unyaka nonyaka ugcine isethembiso esamiswa mhla owathatha amajaji ngoba ebusuku yakwazi ukukhuluma ahlanjulwa ngenyongo yembuzi ori ngenyongo yesclub abantu ayizwa ukulumo bungakanani ubungozi umuntu angayithola ekubo ngokuhlolo kwahlonipha amajaji nanokuthi iziphi izinto ekufanele kwahloniphe ngawo ngizwile ukuthi ushilo ukuthi nemfundisa umuntu uthi ulwandle fanele aliqaphele makunjani aliqonde makunjani nempopho makunjani imfula yonke leyo nto kodwa nje uthi omunye isibumbu ngesasithinta yini mase nginamajaji uthi omunye mina ngiphila ngokweba ngifuna zongilekelela kuleyo nto omunye uphila ngokubulala ufuna zomlekelela kuleyo mhlawumbe ukuhlaziyela nje izinto ngoba khona ezimbi khona ezinhle omunye uphila ngokuthi yena umyeni wakhe uyamcela ukuthi akathi shwina mhlawumbe ukuyophola endaweni eziphesha kwelwandle kanti akufuneki mhlawumbe awele ulwandle ayibona yonke leyo ya ke usicathulisa izinto nje othi lezi eyibhekekile ukuthi masuone kanje ayabuya keze kalukhele noma injela ngopholoba ukwenzela ibe lula eyamajaji indaba aphambana notshwala okay utshwala abantu abaningi basebenzile ma esephula imithetho ngoba lezi zinto mase njoba ngichaza ukuthi zihlanjulwa ngegusha zihlanjulwe ngenyongo yembuzi mhlambe neqhuthe libomvu lezi zinto njoba ihlatshelwa isilwane so makuhlatshwa isilwane must kube khona igologo emhlophe nebomvu so into efike yenziwe ngabantu umuntu usuke utshwala hamba awuphuzela ukuthi uyojabula kanti akazi ukuthi utshwala kunento aqhatshiwe negazini eyamiselelwa ngotshwala nenyama kufanele ukuthi uyibhasope uthi uzovela ubizwe umuntu othile nohambe neyowosa kanti umuntu naye wondla into zakhe ongazazi wena so awusabhukwa wena ukuthi usibanibana uvele lapha sithi kushaya inyama awusahamba nje udla inyama ongena story sayo ukuthi inyama yokuthile awubizwa futhi kuthiwa hoza ngapha sicosha icashana ubani khona itiya lenzayo ngoba abantu banezimfihlo eziningi bavele bakumeme abantu ukuthiwa kunetiye manje kulokuthiwa iti kanti abantu bagcina lezi zinto esikhuluma ngazo njengamajaji kanti nawo namajaji wakho bese seshayisana nalamajaji aleyo muntu or ispoki kuyena or unamaboy yena or unenyoka
wondla into zakhe lo muntu nawe usiyodla lapha kanti abakho nawe balambile sebabuya nomkhubo ongasawazi wena so kakhulu kufanele ukuthi mawusuwazi ukuthi uphila ngaphansi komthetho wamajaji awuhambi uphuza noma kuphi muphuza utshwala uphuza inhlobo le eyaregister lapha mhlawumbe phakanyiswa amajaji mangabe udla inyama idla inyama lephekwe kwakho ngoba vele isuke ukhari kodwa mawuzoshisa inyama awusaveli bizo umuntu usodla inyama ngoba uzodla inyama kanti umuntu ukhuphula amabhoyizi wakhe or ujabulisa inyoka zakhe kodwa udinga iqulu labantu lizodla inyama nawe lawo uzodla lenyama kanti umuntu ukhuphula into zakhe ngeke akutshela umuntu so awusela mngani wena esithebeni senyama ngoba nawe kunezinto osuyigcina ngenyama kunezinto obuye uyiphakele utshwala so mawubhaso phenje ukuthi awuphuzi noma kuphi awuyidla inyama noma kuphi awumenye noma kumuphi umcimbi ukuthiwa kwenziwa itiyi uzocosha icashana usacosha amacashana ukufuna manje ucamba amanga uthi hayi angidli inyama ebomvu ngidla inkukhu ucamba amanga ngodokotela uthi hayi udla inyama yenkukhu kuphela ubalekele ukuthi unalento oyaziyo ukuthi wayigcina ngenyama ebomvu udle wena leqondene nokukhuphula into zakho kuphela. Dokotela Mande usiphi inhlelo onazo kusuka manje kuyaphambili ufisa ukukhuthaza umuntu osibukela bukhoma on TikTok ukuthi siyacela ukuthi ngoba usungenile ngane yakwethu ukhombisa ukuthi inhliziyo yakhe ihlambulukile futhi yinhle usupport umsebenzi esiwenzayo ngabe muhle noma mumbi uwena usuyodecide ngasekugcineni mase kufanele uthathe isinqumo sokuya kodokotela uma siza la sisuke singazeli kuzonifuqa ngenkani ukuthi hambani kodokotela kodwa sisuke sizothi sikiphethini kulokho okuzwayo bese uthatha okuhle ongakusebenzela lo dokotela uthi ukuzela ukuzoqaqa amafindo kubantu ekufanele bekhulakele abanye abantu ukuze bethole ukuphumelela uthi lento ukuthi lokhu ulandela umalume wakho noma ugogo wakho noma uanti wakho noma lokunxikiselelwe ekhaya isiphelile mase kukhona yena uthi ulukele uzothi kubona bonke abantu abafuna umsamo oyimobile into ozohamba nayo iphile nawe la ukhona without ukuthi ucele noma ipin code noma ipassword noma ipuzzle yokuthi ukwazi ukuvula leyo nto noma ukwazi ukungena ufunana endlini enkulu wena ngoba uyazi ukuthi uyingane kadadewethu uthi iphelile leyo nto woza uzothatha amajaji ukwazi ukuphila without ifear without ukuhambe ucela kunanoma ngawo umuphi umuntu uzosipha ke inhlelo zakho dokotela kodwa uzoqala ngokusipha inombolo aphinda siphe futhi ukuthi utholakala kuphi nendawo kusenjalo ngiyaqoqozela ake nifake ohathi phela ngani zakwethu ake nilike futhi nama gift singawathokozela kodwa kakhulu mawungashaya nje screen sakho lokhu usitype njalo lokhu kuyasikhuthaza futhi kusinikeza ukuthi nina nikhona lana nabantu abangenamona kangakanani sibukhoma ke na ku YouTube ku channel enkulu uSiyaviva TV1 uma le video ukuthi awuyibonanga kahle usengakwazi ukugijima futhi uyoyibuka kuzo zonke izinhlelo ngalapha ku Facebook page ka MC Polobas noma uye ke ku TikTok wethu lo noma ke uye ku YouTube wethu lo siyabonga kakhulu ke uya like uya subscribe uya share dokotela asiqale inamba yini bese siphinde sikhumbuza abantu ukuthi utholakala kuphi inamba 073 923 75 89 ipage la Facebook uthi Arulkhele number 27 ku Facebook page DR Lukhele number 27 indawo osebenzela kuyo eGoli eKatlehong Morane Street eMhlongo eGoli Morane Street eMhlongo suka madoda abantu besilisa yabalapha yabalapha besilisa gays and lesbians ayi khona ngiyabasiza kodwa kufuna bawufonele hey ukuthi manje bakahle man nabo kufuna basizakale kufuna basizakale kodwa nje babekezele phela ukuthi mina ngoba umsebenzi wami ukuba lapha kodwa babekezele ukuthi egcekeni bafica noma yini ngoba isikhwama sami sizwa yiningi kakhulu abantu bavele bagcwalela ngaphandle ukuthi bayosa abanye benzani banako ukuqwaseka kodwa abaqwaswa yimina wena uyabamukela mina ngiyabamukela ngoba abesifazane uyabalapha ukhona umuntu ophoxeka ngaphandle bese caba ukuthi nami ngaphakathi zokuphoqa ngimphoqa kodwa ke uma umuntu angabe akulezimo zobugaina nenani uma uthi uyisifazane kodwa unale ndlela ukuthi uyisilisa ifaka ibhayi ifaka ibhayi kodwa uma uthi uyisilisa kodwa unenhlanhla kuba ngowesifazane kumina uyindoda ngena nebhuruka kodwa mangabe uyisifazana kodwa unobudoda faka lelo bhayi inqubo yasesigodlweni ya ukuthi nje wena ubuwena uyisifazane uyabona sekhanda futhi ufuna uthwale ngoba abesifazane uyabalapha dokotela ngiyabelapha abesifazane okay abakhubazekile uyabelapha ngiyabelapha abakhubazekile ba right
Ulapha amaZulu kuphela noma zonke inhlanga? Wonke umoya nginabo tolika. Okay. Ake sibuke lento yokuthi dokotela kunomuntu onenkinga nje oba sikhuluma njengamanje. Kusasa lokho kusayo. Uye ecaleni. Ungamsiza umthini? Lasemsebenzini noma lasenkantolo yaseNingizimu Afrika? Mawuthi umuntu uya kusasa kufanele efike namhlanje. Makuphoqa ukuthi uzokhempa kumina avuke kusasa enkantolo uright. Bakuthi umuntu osuke eboshiwe uattenda ungaphakathi akube nomuntu wakubo ozolela kwadokotela azosukela kwami ekseni abese enkantolo. Uyahlola? Ngiyahlola. Yona into engithanda kakhulu leyo. Kuyimali nokukhola dokotela kuwena. Nawe uthi uyahlukanisa yini ukuthi ngihlole esigodlweni nasocingweni noma 300 ukuhlola buso nobuso kodwa efonini 500. Ocingweni kuba u500 rand. Dokotela mawungabuzwa umbuzo othi lama judge akasiso yini isithwalo ngoba masuthi wena uzongakhela into yami engizophila nayo sengiyasaba ngicabanga indaba yesigubhu esingangobaba manje ekuzolokho engikhuleka kusona noma uphondo lungangobaba. Kuyakuphoqa phela ukuthi ukhuleke khona ngoba imithetho yakhona ayipheli ikakhulukazi nje amasi ayadliwa ubisi awuluhli siqala lapho ingulube ukuthi why ungayidli ngutshela sesibonana ukuthi why ingulube ingadliwa kuyisithwalo lesi kodwa ekungasona esinomuntu asinamuntu kuyisithwalo lesi ngoba lento uyayikhothama yona into okufanele uyincenge le makuthiwa nje njoba uyabona njoba usukuhlonipha umalume wakho noma ugogo wakho noma umkhulu wakho kuthiwa ngamphindiseli ngamdinelwa mnika inhlonipho ngoba uyena ukukhulumela emsamo lamajaji nawo wakhothama kanjalo so lento isithixo sakho iubaba nomama kufuna ihlonipho isithwalo lento mawufake ayisali lento ezithatha zonke imoto ebesilethela ekhaya kufuna bekhona umuntu omregistako okwazi ukuthi ayikhulumise 2 nomuntu okwazi ukumnika isitori sokuthi njoba impumelelo ingakala ekhaya nansi into engikhuluma nayo uma kuthi anithandi nina ekufeni kwami nongikhiphela yona nibeke ngaphandle komuzi nihambise emfuleni nihambise kasona nimemeze lokho wena ukukhuluma nomuntu osefika esigodlweni angasabi isibongo sakisho athi lento le yabuya kwalikhela ngoba kufanele batshela abantu bakini ukuthi lento engiphethe ngabuya nayo kwalikhela bese kuthiwa nina ubaba noma umalume noma ubhuti washo ukuthi nabuya kwalikhela phindelani khona ngiyakwazi ukuzwa ukuthi kunento yami esibuyako noma esibuyisiwe makuthi usuhambile emhlabeni makufa wena njengenyanga mina ngiyaqhubeka ngisizakale lamajaji uyaqhubeka ngaphela usawugcina umthetho wakho nansi yonke lento idinga imhlatshelo usagcina imhlatshelo yakho uba right noma kuthiwa sesiqabene futhi thina nawe iyaqhubeka futhi isebenze lento ngoba iwena inegazi lakho ihlatshelwa wena iphila nawe lento amajaji wona yini lawa enwakha ngabantu abanebalele emhlophe ayinathambo lamuntu lento ayifune umuntu yilwane iphilayo ikhona kodwa into oyithintayo ngabantu abanebalele emhlophe yenzeke akuvumelekile ngikwenze lokho umuntu wesifazane kuma period strong kangakanani kuwena ukuthi enze njani aphuphisa into zami ukuthi aphuphisa into zakho makabe efike yangena endlini mhlambe esigodlweni noma wathatha into zami uyangiphazamisa ngoba lo moyo loyo uyaphambana nezinto zesintu kakhulu kodwa makabambekile ngokwenhlolo kukhona izaba zokuthi sifike sihlambulule sixoxe lo moya ngene nawo ngoba ngisho impahla zami nje nomakoti wami makasendaweni yakhe akayithindi ngisho ukudla kwakhe akangiphakela ingane ngidla lapha eyinsizweni azaqeda insuku zakhe abalaphi bendabuko abasebenzisa ama pets asesebenzile abantu besifazane isiphi isifundo ongabafundisa sona namhlanje noma yini ongayisho eniyakha ibe strong noma isebenzi lekelela abantu ngawo angeke ngize ngisho kodwa into enjalo ikhona ngesimanga sokuthi njoba sikhala ukuthi iyasithena amandla umsamo awumfuni besifazane osendaweni so makuthiwa wena nje ucinisiwe unama judge or unama boys or whatever oqiniswe ngayo so leliphemba sencane labesifazane lisuke lisebenzile ligayele emthini for ukucinisa inkabe esuke izokushaya so ukuza kwayo isetshenzwe ngaleyo nto leyo isuke ithena amandla wena qobo lakhona njengesibhamu makuthiwa nje ekufanele ukushaye ngaso wena amapholobo okucinisiwe so lento yomuntu usuka sendaweni kuthiwa kusemfuleni ngakithi umuntu wesifazane usemfuleni eseJapan ya matron leyo nto le isiphazamisa kakhulu ingakho kahle
uma kuthiwa unezinto ezistrong wena owesifazane mawubuka emehlweni kufuna ophela qala umqeda amandla wena kuqala ngezinto zakho kodwa yena mawafika eqinto zakho asendaweni uyaqeda amandla so inyanga ziyayithanda lento le kodwa ke la ilibele khona ziyakhohle ukuhlambulula lokho ngoba kuyawushaya umsamo wakho futhi wawena Mamkhize ngakujabulela ukuthi njengoba ungenile nje ulike kanti futhi nawe we Anelisinhle nawe like phela ni like nje we Bamba ubani lona uBabylon ngena nawe wenze njalo bhuti Vuyo nawe like phela ningangeni nje kuphela abafowethu Mabura nawe ngena ulike at least ungiphe noma 100 likes nje iheart ibe noma yodwa ke othe wayiphonsa nabanye sizobaqagula hleli nodokotela omkhulu udokotela ke uLukhele osebenzela ke endaweni yaseGoli sibukhoma on YouTube channel sibukhoma futhi ke na ku TikTok channel siyaviva TV1 ukhuluma nje njengamanje uMC Polobas kusikhondla ke sikamabona kude wakho khumbule usilandele na ku Facebook udokotela Lukhele momlandela ku Facebook uthi DR Lukhele number 27 wenze show ukuthi lokho ke ukukhohlwa thank you very much bona bonke abantu abalikeayo Pule nawe kunjalo ngiyacela ukuthi phela enza njalo Mabura ngibona lokho ujoinile nje ukuthi lutho ukulike ake ulike nje nawe Mr Cool Job nawe like ngiyakubona uya like impela inkosi kubusise God bless you hleli kamnandi ke la isicongweni nodokotela ke uDr Lukhele Mbazo enza show ukuthi ya like phela nawe mntaka baba Khaburu nobani lo Khamburo noma ubani nawe like phela ngane yasekhaya Mr X ngicela ukuthi uthi mawuqeda ukujoina bese uya like nangozama sibona futhi ngokunjalo ngicela ukuthi enze show ukuthi ya like hleli nodokotela ke umkhulu udokotela ke uLukhele abantu abaningi bamazi ke ezintweni eziningi yini enye iphethe dokotela yenhlanhla uDisemba manje iningi labantu liyophupha liphuphiswa abantu abathakathayo abathi silinde ingane yabani itshela ukuthi yini siyezwa kuthiwa isithenga imoto leyo moto yobuyela isiscrap emumva bayehla abantu baye endaweni ezahlukahlukene dokotela vikela nabo abantu yini oyiphethe zokusiza abantu njengoba kuDisemba begoduka bemakhaya hayi yafuneka intelezi yezitha bese kuba khona lentelezi okuthiwa umphamephuce lentelezi enophinde yamshaya namaphinde emuva namaphakama bese lentelezi leni isiza kumuntu osuke egoduka ekhaya bese kuba khona eyesibili oyisebenzisa mase ubuya khona ekhaya ngoba ungamgqilaza umthakathi for ukuthi bayachela nje kuba abantu bazogoduka uthi mabengena laba bembathwe ithunzi elibi baxabane bodwa abanye bazofa khona kuwo lokhesimzulo abanye bazobe behlukana yabona so ukhontelezi esiyisebenzisako ekuthiwa umphamephuqe bese sekuthi mawusuphindele emuva ematohweni la uhlala ngakhona kuneyakhona futhi intelezi yokuphindela khona kubantu obukade uhlala nabo bese bakhona futhi intelezi oyisebenzisayo ufuna ukuchela ngayo emsamo makuthi unomsamo noma mawunento yakho njengawo majaji noma unezizwe noma impilo yakho uyilawula ngebutho osukulisebenzisa kukhona intelezi nje kuphela mawazi ukuthi kini kunabathakathi abantu bomphakathi ongakini banokunicindezela kini intelezi kuphela usebenzisa into yenhlanhla mangabe ugoduka uya kubathakathi bangakini intelezi nje kuphela yokuye ekhaya kunentelezi okufuna udlule kimi kusebenze ngayo or ungahamba ugoduke mawusubuya bese uthi mkhulu sengibile etohweni funa usebenzise intelezi ukuthi usubuyile kuze bafike emsebenzini ungafiki sebeshintshile Dokotela omkhulu asibonga kakhulu kuba kanye nawe ngizocela ukuthi uphinde usikhumbuze inombolo sizokudedela la ku YouTube bese sithi ukuqhubeka kancane nawe la ku TikTok bese siyavala kodwa kwamanje ngicela upha abantu ba ku YouTube inombolo zakho nanendawo utholakala kuyona kodwa manje usiphe zona ake usho izinto noma ezinhlanu othi uma ufika kaLukhele uzokuthola ukusizakala ngazo hayi ngithanda abaprofiti mina ngoba yona into engibona ishort abantu abahlolayo abantu abafuna nje ukuthi baphekwe bakwazi ukuhlola umuntu ozazi ukuthi unebandla noma ibandla likhona kuyaprofetheka ngendlela abona ukuthi iphansi ufuna ukuyikhuphula noma ufuna nje ukuqala phansi akaze abe nalutho kube umuntu okwazama ukuthola izinto zokuprofetha zangamvuma eze kimi simflashe simqale phansi kube umuntu womngoma ofuna ukushaya inhlola kube umuntu ofuna ukukhuphula umhlahlo noma kunomuntu owandlula emhlabeni ekhaya wayekuthwalela ukuhlolela abantu manje useloko ehlushwa umsebenzi wabantu bafuna ukuzohlolela la ekhaya ngoba kunomuntu wayehlola la ekhaya and lo muntu lento ayishiya isabaletha abantu
kodwa uyabona ukuthi iyona into engafaka isinkwa gumkerele lento yayisukela kuyona yakhe ngoba siyakwazi umuntu ukumakha sikuphoxe nje ukuthi abe inyanga ziningi inyanga nje ezikusukele ukuba izinyanga ngokuthi zikufisile zakuthanda siyamakha nje loyo abe khona kwezokuprofeta kwezokubhula umpolofido wakhiwa yithi simakha ke ngezizwe simakhe ngamabutho simakhe ngamajaji ngoba akukanje emapholoba kunomprofeti olidwa yingce bese bakhona olindwa ingqungqulo so ingqungqulo yona efikisha inhliziyo ingqungqulo ifikisha yona ingce alithinti lutho ngake fiki ingqungqulo antu ayibamba inkulumo bese kuba khona umuntu osuke ehogela ngokwendlondlo okusho ukuthi ke loyo kukithi ukuthi simakhela ngenhlwathi ngoba abantu banako ukuphupha inhlwathi bangazi ukuthi lobudlozi obusebenza ngenhlwathi idlozi umuntu lobo budlozi lobo busuke bakhiwe ngokosuku lamajaji noma ngokwezizwe masisilandisa bese kuba umuntu eza ukuthi wayekade nenhlanhla kodwa ke leyo kuzalwa isiphelile usefuna manje ukuyivusa siyakwazi ukuyichecka ukuthi wayethola inhlanga kuyise elanda inyanga mhlambe baqatshe babancane lento yaphefumula mhlambe wahamba uyise usebona lezi zinto seziyajama siyakwazi ukuthi basichithe ithambo sithole ukuthi lenhlanhla le wayekade esetshenzelwe sekufuna manje siyivuse sicheck ukuthi kwakhiwe ngani sifike simtshele bese siyamvusela bese kuba umuntu othola ukuthi uyintandane akazi ukuthi liphi idlozi sokufuna alibize kodwa manje usefuna into special ezomela noma uyafuna ukuthi ulandelele ngokwedlozi straight siyakwazi ukuthi sikusebenzele bese sekuba umuntu ozelwe mbethe siyakwazi ukumembula siyakwazi futhi ukuthi mangabe leyo ngubo yatshontshe or yalahleka noma bayicuya bayisebenza siyakwazi ukuthi simkhandele kabusha indaba yengubo yakhe sithwebule back ngoba umuntu uvalwa ukuthi wathwetshulwa uvalwa ukuthi umuntu kwathwetshula into zakhe noma kwathwetshula ikubo so siyakwazi ukusebenza lokho bese kuba kubethela imizi bese kuba uyicupha futhi imizi kube ukucupha umuntu noma umuntu lowaphoqwa noma washaya ngabantu noma bamthathela unkosikazi noma bamxoxe emsebenzini noma bamxoshisa noma bamehlisa isikhundleni ngoba egadla umunye umuntu siyakwazi ukumkhanda umuntu akwazi ukupay revenge yakhe. Dokotela kwintokozo kakhulu la ku YouTube siyakubamba manje siyabonga sohlabela phambili nawe la ku TikTok kwintokozo kakhulu ukuthi sibe kanye nawe mahlabela phambili la ku TikTok ngifuna ukurecognize